Selamat siang guys, kita lagi di Taman Menteng nih guys. Kita lagi duduk-duduk di Taman Menteng. Ini guys penampakan Taman Menteng guys. Ini guys, oke motor guys. Ini guys kita lagi jalan guys, penampakan Taman Menteng. Ada rumah kaca guys, rumah kacanya ada 2. Ini tempatnya pas di belakang Koramil Menteng guys, Koramil 01. Dan tempat bermain, tempat jualan di sono, di ujung sono. Kemudian itu guys. Terima kasih guys.